U organizaciji Udruženja Moja Srbija i Privredne komore Beograda u svečanoj sali Skupštine grada dodeljena su priznanja Moj izbor za najbolje domaće proizvode, usluge i brendove po mišljenju potrošača. Kompanija Telekom Srbija nagrađena je u kategoriji računari i telekomunikacije. Telekom Srbija je ovom nagradom dokazao da prati želje i potrebe svojih korisnika, na osnovu njihovih potreba usklađuje svoju ponudu, kako u svojim servisima, tako i uređajima. Prateći najnovija tehnološka dostignuća iz oblasti mobilnih komunikacija, Telekom Srbija se trudi da u svim svojim servisima, počevši od fiksne telefonije, mobilne telefonije, interneta, televizije, pruži visok kvalitet svojih usluga. Ponosni smo na ovu nagradu jer su glasali naši korisnici, utoliko imamo i veću odgovornost prema njima da još bolje radimo i da unapređujemo njihove živote kako u domenu privatnog, tako u domenu njihovih poslova. Anketiranje kupaca koje je ovim povodom izvršilo Udruženje Moja Srbija obuhvatilo je 2010 ispitanika, a u konkurenciji je bilo 195 domaćih proizvoda i brendova.